الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أشهد أن لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن صلة الرحم من آكد الحقوق، قد أمرنا الله بها في كتابه العزيز. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وجعلها بعد التقوى من الله تعالى لإذمها ولكونها من أسس الأخلاق وركائز الفضائل وأبواب الخيرات، فرضها الله في كل دين أنزله، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة بسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
yetti Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en woodini en yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow ɗiɗo nemaji makko ɗi o woni e lontidirde e hoore meɗen bimbi e jemma ñalorma seedanomo gotan kako makko ngun kanko Allah subhanahu wa ta'ala seedo o mo o suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammad bon Abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira o ko jiyaɗo makko wona ka fidiɗo makko ko nulaɗo makko mo suɓi o nuli nde toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe jiyaɓe Allah huli Allah subhanahu wa ta'ala anden haray no jeeya e ko Allah yamiri en yi e rewirmo jokkugol enɗanji meɗen ɗin jokkugol enɗan no jeeya e dewe e Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɗen julɓe ɓe yoɓe rewirmo wona aada leñol wona tawal gorol bal ko diina ko yamirore immorde yamiroje Allah subhanahu wa ta'ala ko hunde nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddi e muɗum ha ɓe ƴettita wona hunde wiyetende simino faala mi waɗa simino faala mi acca ɗon bal siɗa faala wonde julɗo ko ma waɗa anden haray ngal dewal ɗo ko hakkeyankowal hingal jeeya e hakkeji ɓurɗi tentude ɗin e hoore bani adama Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde o sendi geɓe ɗen o ƴetti ko makko kon o wi ɗum ɗo ko min jeeyi ko min waɗante ɗum ɓaawo ɗum o waɗanno yimɓe ɓen kadi haqqeji ɗi kontata ko e darnde o waɗani nene e baaba haqqe e hoore ɓiɗɗo maɓɓe on o waɗani ɓiɗɗo on haqqe e hoore mawɓe makko ɓen o waɗani kadi siɗɗo on haqqe e hoore siɓɓe makko ɓen ɗiɗo hakkeji si a jonni taali ɗi ka adna ɗo a jonniteɗi yawmal qiyama adna ɗo hiɗa wawi jonnitude ɗi hara ittali hay hunde kono laakara si a jonni taali ɗi ga ko jaw baraji maɗi yawmal qiyama jontirtoɗa si a añi ittugol e mbawdi maɗa ndin e gandal ma ngal e jaahuma on e jawdi ma on jokkira enɗa maɗan yawmal qiyama a kupoyoy e baraji maɗa ɗin to jonnitaɓe haqqe maɓɓe on ko ɗum addi yawmal qiyama yo neɗɗo dogo nene mum doga ben mum doga ɓiɗɗo mum doga siɗɗo mum fi honɗum wona fi ɓe metta mo wona fi o faalaka yoɓe hisu ko o hulu watta ɓe taƴu baraji makko ɗin o uytore ha o ronka natude aljanna idan haray ko hakke ɓurɗo tentude haqqeji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɗum ka deftere makko ka alqur'an o wi wa ati dhal qurba haqqahu jonnitu jom ɓattodiral ma ngal haqqe makko on ɓattodiral ngal ɗo wona hoddiɗɗo ko neɗɗo mo jeyduɗa sengo ka baba ma neɗɗo mo jeyduɗa sengo ka nene ma ɓeeɗo hiɓe mari hakkeji e hoore maɗa hiɗa mari haqqeji e hoore maɓɓe si a jonni taali ɗi a nangoyte fimum yawmal qiyama
wono tawiri noon kamɓe kadi so ɓe jonnitalima ɓe nangode fimo yawmal qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi o haqqe ɗo o hikkidiri mo e kulol Allah subhanahu wa ta'ala ka o wi ɗon ka suratu nisa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama. hule Allah o Allah mo landodirton sabu mu'um hule kadi e taƴugol enɗam moɗon ɗam. haray ko Allah subhanahu wa ta'ala jokkidirani rentagol e Allah e rentagol e taƴugol enɗam ɗan ko tawde taƴugol enɗam ɗan no mawni. haray ɗum ɗo no jeeya e jikkuji ɓurɗi mawnude ɗin, no jeeya e ɓurɗe tabitude ɗen, no jeeya e dambuɗe moƴƴereji ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala wana e menen e enen mofte sakkitiɗe ɗen tun o farli jokkugol en ɗam. bal diinaji arɗi ɗin fof ado diina meɗen kan ma defte tippiɗe ɗen fof ada alquran Allah no noddi yimɓe muɗum ɓen e jokkugol en ɗam. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe konti jokkugol en ɗam no jeeya e sabuji naatugol aljanna. ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko anoyo yimɓe saake salminandu wi'e kala neɗɗo mo tawɗon assalamu aleykum. woto mo tefu ko honto jeeya koye leñol hongol o jeeya kala neɗɗo mo fottuɗon tan assalamu aleykum. ñammine ñaamete wonande kala haton jinɗo taw tefu honto iwri ko honto hokkiti. ndaren annabi ibrahima alayhi salam no waɗi misal ɓurgal mawnude e ñammingol ñaamete. ñande nde ɓeeɗo sukaaɓe tippinoka makko o ndaari o tawi ɓeeɗo o annda ko honto ɓe iwri, o annda ɓe gaddiwal ɗo kadi. neɗɗo fof so a woni e nokku wonɓe moggo ɗon ɓe fof aɗa anndi ɓe. kono o yii sukaaɓe ka dammugal makko o annda ɓe diwal ngal fof. o yi aali batte tampere wayasi e maɓɓe sappo wona kaka woɗɗuɓe iwri, kono o landaki ɓe kadi hay fus ko honto iwruɗon ko honno yettiɗon honɓe woni on o landaki. o yiwɓe tun o wi ɓe saɗi ko tooli woni ka suudu. ɓe woni ka suudu o yalti o yehi faraga ila ahlihi wa jaa bi ijlin samin. o acci sukaɓe ɓen ka suudu o yehi ka ɓengure makko to o addi ngaari fayndi ɓe o annda ka iwri honto hokkude o annda. idan ɗum ɗo ko misal ɓurgal mawnude e teddingol koɗo, ko misal ɓurgal mawnude holli wondema sa okkayta tifu ko hombo woni o, par ce que na kanko wonɗa waɗande ko hoorema ko fi Allah wonɗa wadde fi yo Allah jonnite. idan oɗo ko keesol wonɗa wadde sadaka ma on e muɗum. ibrahima alayhi salam si tefuno ɓe ko hombo woni ɓe honto ɓe iwri honto ɓe hokkiɗo defantano malaika, c'est ko malaika wayli yimɓe o anda. idan nelaɗo maaki ñammine ñaamete jokkon en ɗan juulon jemma sanga yimɓe ɓen ɗaani si o waɗi ɗiɗo on naata e aljanna hara ko on hisuɓe. tijinayi saakugol salminandu, ñammingol ñaamete, jokkugol en ɗan, juulugol jemma, ɓe maaki waɗe ɗiɗo nayi naaton aljanna hiɗon hisi. fa sawabu silati rahimi muajjalun fi dunya ma ma yudakhiru llahu li sahibiha fi l-akhirah lima sabata an abi hurayrata radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليسر رحمه. haray baraji ko heɓotokon e jokkugol en ɗan
joddi mundin no heɓo gila ka adna ɗo wona baraji ɗin ka lakara tun de bal hiɗa mari nafoore mum gila ka gurdama adna ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala neɗɗo faalaɗo yaññanede arsike muɗum on kala neɗɗo faalaɗo yo balɗe mum ɗen ɓeyde ɗe juuta yo o jokku enɗam makko ɗo karama koɓɓe no mari konngudi ɗuuɗuɗi e hoore oɗo hadis yalli arsike neɗɗo on no ɓeydo ka windanoɗon yalli balɗe neɗɗo no ɓeydo ka windanoɗon ka hara ko honɗum nelaɗo faandi e nde ɗo yewtere mo kala maɓɓe gollitiri haqqille muɗum ɗen maaki e mum ko faami kon ko feeñi e mum kon nelaɗo ko maaki kala faalaɗo yo arsike mum o yaaju yo jokku enɗam makko ɗan kala faalaɗo ɓeydanede balɗe e gurdam mum ɗan yo jokku enɗam makko ɗan ta a tefu ko woni ɓaawa toon hiɗa faala yo arsike ma o yaaju jokku en ɗam hiɗa faala yo balɗe ma juutu jokku en ɗam ko honno Allah warrata ɗum an na an gollata golle Allah ɗin ko golle ma ɗen gollata ko wiyaɗa ko ya jokku en ɗam Allah windino arsike ma on o uyte ka o ɓeyda hono geɗɗo na jonga ma woni o windino balɗe ma ɗen o uyde ma o ɓeyda ko hono gerata ɗum na juuɗe ma woni yamhullahu ma yasa o yusbit wa indahu umul kitab Allah monte ko faala montude tabitina ko faala mo tabitinde deftere jande nden ko e jungo makko woni kala ko way ittaɗo wayla nokku goo ko kanko jogui jande nde idan wa'lamu annama fi annahu ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-uqubata fi ad-dunya ma ma yudakharu lahu fi al-akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim wono noon kadi ande ala bone mo neɗɗo bonnata o heɓa joddi mum ko ɓuri yaawude hewti bewgol e hoore yimɓe ɓen jaggita e hoore maɓɓe e taƴugol enɗam neɗɗo si waɗi jikku mum taƴere enɗam o heɓa probléme hande noon si wattani yila ɗum ɗo ko hunde jaalinde nde tawata julɗe buyno sikka awa so tawi woni a jokki enɗam maɗan hara a kiddinama ka ga enɗam maɗan siɓɓe ma ɓen ka sengo baba ma ɓe hawtuɗa baba ɓen e ɓe hawtuɗa nene ɓen siɓɓe ma ɓen ka sengo nene ma kawiraɓe ma ɓen e geɗal ɓe muɗum ɓen ɓeɗo ha ka ɓe yaaji wonu ɓe foti ɗuɗude wo ko ɓe woni enɗam maɗa moƴƴagol ma e ɓe ko notagol yamirore Allah accitugol ɓe e hoore maɓɓe angal tefugol fi maɓɓe taƴagol ɓe bal yaha ha bono e maɓɓe ɗum ko yeddugol Allah ene laaɗo noon sa jaɓali ɗum haray a salike dina maɗa kam ndaren oɗo Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz andiranoɗo wondema ko kanko woni lontiɗo nelaɗo jowa ɓon sono gasayno oɗo ñande goo himo mari wondiɗɗo no wiye Maymun bin Mahran o wimo heyka enɗan sabu Allah no huuɗimo ko alqur'ana nokkuyɗe ɗiɗi si Allah huuɗi neɗɗo a wondi e makko a wonta jan an kadi idan Abdul Aziz o wi Umar bin Abdul Aziz o wi Maymuna bin Mahran wata a jokkodiri wata a wondu wata a huwodiri e neɗɗo teɗo enɗa sabu Allah no huuɗimo ka deftere muɗum nokkiɗe ɗiɗi o addi ayaje ɗen aya arano on Allah subhanahu wa ta'ala wi walladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar ɓe yimɓe ƴettanay ɓe Allah ahadi ɓe wiya ɓe woni julɓe ɓe yaha ɓe golla goɗɗum go ko lundi dina maɓɓe kam hara ɓe tewi pas
wi Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an tummer rewata an Allah yaha rewa goɗɗo ngo ko na Allah an Allah tummen ɗaɓɓirta ballal yaha ɗaɓɓira goɗɗo ma goɗɗum ballal ko na Allah a ƴettani Allah hada hunnali ndi o ɓe waɗayɓe ɗum ɗon ɓe taƴayɓe ko Allah yamiri yo jokke ɓe taƴayɓe enɗan ɗum woni ko fanda ko tafsir fof no fotti wondema ko wi'a ɗo kon ko enɗan alladina yaqta'una ma amara Allahu bi an yusala ɓe no taƴa ko Allah wi yo jokke kon ɗum ko enɗan o wi ɓe ɗo ɓe no jindaka leydi e hoore bonnugol ɓe waɓɓe ɗiɗo tati ulaika lahumul la'anatu wa lahum su'ud dar ɓe ɗo no wodani ɓe kuddi hombo no wodani ɓe kuddi Allah no wodani ɓe kadi battane bonɗe aya ɗimmo on ka surat Muhammad fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika alladina la'anahum llahu fa asammahum wa a'ma absarahum fa hal asaytum ɗo ko la'allakum no gasa onon in tawallaytum si on hucciti on salike notade noddande islamu ndum waɗan ko islamu wi kon accon ko islamu haɗi kon si on waɗi ɗum si on hucciti on salike an tufsidu fil ardi o wonay bonnoɓe ka leydi wa tuqatti'u arhama ko taƴon en ɗam moɗon ɗa ɓe saliɓe notade noddande islamu ndum ɓe woni bonnoɓe ka hoore leydi ɓe woni taƴoɓe en ɗan ulaika alladina la'anahumullahu ɓe woni ɓe Allah huɗi ɓe gaɗan précision no ardi ulaika alladina la'anahumullah ɓe ɗo ko ɓe woni ɓe Allah huɗi ɓen fa asammahum o uddi noppi maɓɓe ɗin wa a'ma absarahum o wumini gita maɓɓe ɗen ɓe nanta gonga ɓe yiyata gonga idan o wi sabu ɗiɗo ɗiɗi mi wiruma watta a wondu e neɗɗo taƴuɗo hen ɗa neraɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe humpiti e wondema Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o tagi tagore nden ha o gayni ko wiyete enɗan kon immino dari wi Allah hada maqamul aizu bika min alqati'a nde darande nde mi dari ɗo min ko wiyete enɗan kon ko darande on neɗɗo mooliɗo e ma an Allah taƴede Allah subhanahu wa ta'ala wi enɗan ɗan honɗum ene yonatama weltintama an asila man wasalaki wa aqta man qata'aki welatama si tawi mi waɗanima joddima ndin an geɓal ma ngal ka an komi jokkay jokkuɗoma mi taƴata ɗiɗoma enɗan ɗan wi ɗum no yonanaylam idan Allah wi ko ɗon ahni hakkude men geɓal ma ngal ka an en ɗanɗan mo jokkima mi jokkaymo yani mi jokkoto e makko mo taƴi en ɗanɗan mi taƴotomo si Allah taƴi kema kon to wonta haɗa woni neɗɗo perduɗo idan haray wattani yila ko hunde nde tawata hande si a waɗali nde a walla nde sa wattanayli jokkugol en ɗan wona ko ya yahu walla bidia na ɗum wona wolede fi muɗum wona yahu waɗa sirku wona ɗum wona wolede fi muɗum yahugol hiwro siɓɓe maɗa ɓen yahugol si ɓe heeɓi weltade walla ɓe weltade si ɓe heeɓi suno muññintina ɓe okkorgol weelaɗo maɓɓe holtingol holɗo maɓɓe wallugol ɓe haajuji maɓɓe ɗin embedetaga ma on ko ɗum wonaɗa wiyeede si ɓe mooɓi waggol ko boni a yahaali o nataƴaɗe en ɗan kono noon fiihi ɓe wadde ko boni wi'a kadi wata a hiwroɓe wata yahuka maɓɓe wata a ñamminɓe wata a holtimme ta ñawduɓe la bone maɓɓe on ko bone maɓɓe ko ɗum waɗi asma bintu aboubacre radiallahu anha ñande nde nene makko iwno makka ari madina no faala yoɓe jokkodiri yummira on ko sirko o asma immino yehe ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo nene an nde hewti madina ɗo kono noon ha hande ɓe faalaka dina maɗa ka ene yomi jokkodire maɓɓe nelaɗo maki hi jokko nene maɗa yani ñamminmo wuppamo conci makko ɗin holtinmo siɗa mari ko holtinamo wernumo sa mari ka wernamo ko o sirkowo kono tataƴo mo ɓay ko nene maɗa idan buy hande no wallude ɓiɓɓe mum ɓe taƴugol en ɗan surtout si cergal yani hakkude resodirɓe ɓe babaji on inna ɓiɓɓe ɓen tippata ka neni mum nene on kadi yo ɓiɓɓe tippata ka baba muɗum
a walli ɓiɓɓe ma ɓen taƴugol enɗam balno toon piiji goɗɗi goo ɓuri heewde kon hannde ko resa ɓen tigi buy resa e sonnaɓe tawa ko ɓe walle ma ya taƴu enɗam maɗa ɗan kala ka fokkitoɗa moƴƴugol enɗam maɗa ɓenna ɗum wattaki sa waɗe ɗum mi wontaɗo wakkiloɗa fiijo wonɗon taƴa enɗam maɗa ɗan dikka a newɗe boddi ka suudu ma wonda e mayri e di ay ɗoftade ɗeyguma taƴa enɗam maɗa ɗan idan wona hunde wattede wattanila e muɗum moƴƴa allah si yamiri hunde o foti moƴƴere o kam mbi wonande mo jaɓali wadde sa fijiɗi hana heeɓi probléme أقول قولي هذا وأستغفر لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى عباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونون فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا وصلة الرحم لها خاصية في انشراح الصدر وتيسر الأمر وسماحة الخلق والمحبة في قلوب الخلق والمودة في القربى وطيب الحياة وبركتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأهلم عليهم ويجهلون علي قال إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي الذي يرد بالثنيء بمثله ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري. يجي الله سبحانه وتعالى ترمى يجولنا صلى الله عليه وسلم بين ورماء بين سابار مكة جاب الله لله سبحانه وتعالى أن هري نلا صلى الله عليه وسلم بماك moƴƴereji ɗin fuu ko ɓuri yawde hettagol joddi muɗum ko jokkugol enɗam moƴƴereji ko bani adama watta kon fof joddi mum tinna ɓuri jokkugol enɗam haa ɓe maaki wondema yimɓe suudu no wona hara ko yimɓe ɓe feewa yimɓe bonnoɓe kono barki wona e maɓɓe piiji maɓɓe ɗin ɗuuɗa so tawi woni ɓe jokki enɗam hakkundeji maɓɓe haray jokkugol enɗam no jogii nafoore ka yaajugol ɓernde neɗɗo on e ka nawagol fiyakeji makko ɗin e ka moƴƴugol jikku makko on e heɓugol giggol tagore nden e wowodira maɓɓe e sabu jokkugol makko enɗam ɗam ari immorde Abu Hurayra radiallahu anhu wi wondema gorko arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama himo wullito siɓɓe makko ɓen o wi nelaɗo min miɗo mari siɓɓe miɗo wakkili haa jokkagol e maɓɓe kono kamɓe hiɓe taƴade lam mi moƴƴoto e maɓɓe kamɓe ɓe bono e am ko honɗum wiɗon lan e ɗum nelaɗo maaki so tawi ko wiiɗa kon ko non woniri nanen jabotoɗo landal wattandere moƴƴo so tawi ko wiiɗa kon ko non woniri nelaɗo ko woni ñawde ko haqiqa on wona ko e woli ko so tawi ko wiiɗa kon ko non woniri an hiɗa jokki maɓɓe kamɓe hiɓe taƴade ma an hiɗa moƴƴade e kamɓe bonade maɗa haray a wi ayma ko ndondi wulndi wonɗaɓe muɗinde seerata no wondi e maɗa immorde ko Allah wallowoma e hoore maɓɓe idan jaka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma kanali mo yahu yettoɗa yahu acca jokkagol ɓe bal ko ya a muñño e hoore ɗum ɗon nafoore nden ko an jogii a heɓay immorde ko Allah ballo e hoore maɓɓe sabu an hiɗa taƴi jokkiɓe kamɓe taƴima an hiɗa moƴƴade ma kamɓe bonade ma ɓe maaki e hadisi goɗɗo goo wonaali jokkuɗo enɗam neɗɗo yoɓitowo almukafi on mo tawata si tawi o hiroyama o hiroyto o hiruɗo mo o hiroto okkorɗo mo o okkorta yaaɗo haaji makko wo o yahata nelaɗo maaki on na jokkuɗo enɗam
ɓe maaki jokkuɗo enɗan ko on mo tawi si enɗan makko ɗan taƴi o jokkayɗan. a nawni kaari tippaali toon few o yahaali yaha ndaaroyamo ñande nde o nawnima o nawnira a haɗi haajo o tippaali toon few o waɗa haajo immoɗa yaha o arataka ma few an yahaka makko o noddatama an noddamo o okkortama an okkoramo nelaɗo maki ko on jokkuɗo enɗan wona wattowo ko waɗana woni jokkuɗo enɗan bal ko woni jokkuɗo enɗan ko moƴƴotoɗo e boniɗo e muɗum o. idan haray Allah subhanahu wa ta'ala o waɗani e misal o wi laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin pellet woni e fi annabi yusuf e musidɓe makko ɓe mandeji ɗuɗuɗi wonano tefoɓe ɓen ɗaɓɓitoɓe ɓe landotoɓe ɓen no mari ka tasko e fi annabi yusuf e siɓɓe mum ɓen ko waɗi siɓɓe annabi yusuf ɓen ala holluɗo bonire jikku e hoore siɗɗo mum hewtiɓe ka ala holluɗo bonire jikku e hoore musidɗo muɗum hewti siɓɓe annabi yusuf ala kadi holluɗo jikku e hoore siɓɓe mum bomɓe hewti annabi yusuf kono Allah subhanahu wa ta'ala o résumi o wi laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin pellet woni e fiyaki annabi yusuf on e musidɓe makko ɓen ko feƴƴi hakkude maɓɓe ɓay ɗum na ñallal gotal wona balɗe ɗiɗi wona jonte ɗiɗi bal ko yehi duuɓi 50 ɓe no jokki kumpay kono lorra ɓe ƴettimo ɓe ukki e koloyɗu o yaltina ɓe ari kadi ɓe wi ɓe yeeyimo kadi ɓe ñaami coggu makko ngun wa sarawhu bi bida'ati mujizat ɓe yeeyimo coggelal ngal tawata hay beɓuma e yeyata ɗum bañaɗo e yeyata ɗum ngun cogguɗo fii toujours iw yeeso baaɓe maɓɓe fii toujours iw ɗon kono ndaaren koɓe boni e makko kon fof ñande nde ɓe arno misra hiɓe ɗaɓɓa koɓe ñaama hiɓe weela ɓe tawi yusufu no jooɗi miñam makko no jooɗi ɓe wi haray he lanɗon deyɗi so amen satti komin ari koya yeeyi men okkorame min tampi ko min woni toon moƴƴa yusufu ndaari ɓe ha andite ko honɗuɓe wannoma ko ɓe ƴettunolan okkita woyndu ko ɓe ƴettunolan yeeyi ko ɓe rewno reweteɗen fof fiijo mi lorro ko ɓe dari hande yeeso an ɗo yomi yeeyi ɓe ñaamete mi okkoraɓe yusufu ko honɗum wiɓe ene hiɗon anditi ko wannoɗo yusufu kon ɗum ɗo landiɓe hiɗon andi ko wannoɗon ko yusuf ɓe tawi ngal landal ɗo wona janano landingal wona misra yankojo landiɓe ngal ɗo ɓe ngalɗi ɓe wi a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hada akhi qad manna allahu alayna e ko awni yusuf ko mi woni yusuf oɗo ko miñam an kadi mo hikkuno ɗon e hoore an on mo wattuno ɗon e hoore an añugol on kam kadi no mo moggo an ɗo qad manna allahu alayna allah moƴƴike an ndaaren konngol ngol yusuf wattingol innahu man yattaqi wa yasbir innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajra almuhsinin awa faame do kala hulɗo allah muññi allah bonnata golle moƴƴinoɓe ɓe idan haray o baaba gootaako ko sincano waali ha hande no sinceede etoɗen ha ɗum maaya julɓe ɓen jokku enɗan hakkudeji maɓɓe si baaba gooto ma o moƴƴa siɗa moƴƴa an kanko mo moƴƴi bonnanta on hay fus ko bonnanta on ko si on fof on boni si on fof on boni noon haɗa on perdi kono si on heeɓi moƴƴo e moɗo wa yusuf on fof on arata ɓeeɗo arnoɗo ko yusuf petto wonno moƴƴo on ɓeya koɓe 10 bomɓe kono ɓe rewno ɓe golliri doole maɓɓe ɗen fof yusuf holli ɓe moƴƴo kañum moƴƴa e tum idan ko ni julɗo allah addanala e qissa yusuf fito yen jangurano e juutu ko yen tasko idan ande jaka neɗɗo on ko añuɗamo wo kadi a haɗatamo heɓugol ko allah muñanimo kon seɗa faala yahu winda inaka faalaɗa o ko allah muyani bani adama kon o heɓay ma asabaka lam yakun liyukti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka
goɗɗo wawatama haɗude balɗe ɗe Allah windanma ɗe, o wawatama haɗude arsike mo Allah windanma o wawatama haɗude moƴƴere nde Allah muyanma nde si Allah muyanima moƴƴere si adna o fof darke mon e mayre nde wone. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wino Abdullah ibn Abbas wala ilam anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wala ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka rufi'at al aqlam jaffati suf. andu awasi mofte ɗin fof moɓodiri fi nafugol ma ɓe wawatama nafude sina ko Allah windanma ko si ɓe fof kadi ɓe moɓodiri lordugol ma ɓe wawatama lordirde sina ko Allah muyanma kon. Allah ko heɓata kon o windino idan wata a woni mon e yimɓe ɓen si yimɓe ɓen boni a moƴƴu inna allaha la yudiu ajra al muhsinin. minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. allahumma arina al haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا أن اللهم من الراشدين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا قولك وعملا بكتابك الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحسنى وبصفاتك العلى وبكلماتك تبدل أسرنا يسرا. اللهم بدل أسرنا يسرا. اللهم بدل أسرنا يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وآملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.